irrigation asai campaign rong hidi langkar omalong kiteng pen radaphan thangna da lebe Bokajan LAC pen MLA election kachipati din Japan APHRC pen BJP Racharya song tunga men kachithapda Karbi Anglong District Young Brigade Sevada Karlitang Rubin Tokbia Hemasor Atumapan Kirap Kapajurda Nangletum hiti ka helopen kedam ningka saksak doma Doposita matha ikri Humre ignon nangletum adung het kedo Pangcho Enterprise Nangletum ladak longikji lake electronic goods, gift item, food item, cosmetic, water filter, sport and school item Lasi Humri non MS Pangcho Enterprises Jirsong Asong Road Rongkhelam Dipu Kardom pinya da Abirta longpen nilisami jirbon kilingpi nonar juik tha birtang tonpen Accelerated Irrigation Benefit Program Scheme pen rong hidi langkar omaphan kapanong kuti phora lak troxi kebra troxira suri plikebra photangka pa ik terapita khorsing dera hidi chiri ke thom ansi langa varsai longdon cho Hamren MSC constituency ka parlo rong hidi langkar omalong AIBP scheme pen sai chutikera ra tumaphan irrigation sai campaign dorplu hidia jo langki piponje phan mangponsi rong hidi langkar omamen pen mesena lang tengki hut pen langki piponje phan pura kedam tang ningkan surhini ra kre ke thomaninkan central scheme ke longje phan sai deng ponlo labang so sai ke long pen ningkan surhini ra kre poninkan pen ke sai ke klem pangcheng ponlo Bon setame isi kamang humeme la pen ningduk me lama bangke ningkan surhini ra krip ho ningkan thang chiklo pen cheng ponsi vosi ka chiklo aprang patang derlo hala daga hawa rong hidi langkar om lang ning kreng la pen timunga rong puke jong pondu la so teng pulote akijum nai chiri thong ke pan ba hidi long le tuji bon setame sai ke klem ke sa oya jo chiri thong ke balong le long mesen pen lang ka peli ji ke aphialam lo khorsing dera hidi chiri ke thomalong anta labang so ke tengalang palidamon eputa hawara ratem hapachinidu Irrigation asai kamatung AIBP scheme ke deng ponke hawara rara phan kapamang hulapen kachong thuichot lapen hidi longle nangkapa henu chatputa raratung chongpon kai pen rong siarat mesen ki tunalang kachosok veralang he kapahenu kachosok ki sungan parta lang ke teng dera hidia nam anta kilong dun dedet ke ningdugalam theluputa hawara ratu jong Karbiang long life apirang ke phan kachupa adimalong kahumri dampen birta ki ribalam the inut pen inut rong arat pen kachithanalam arjusina Totang tela la soa Adem irrigation pen keteng 5 crore 77 lakhs 45,000 atangka khoros de pen ladak nang kimlo sitami rong arat atum aning kang samse alam si ilitu nilitu maphan mate Karbiang long life aperang ki niliphan khobor nang pilo birta nang pilo na pen ahok pet alam ka chini ye phansi pinidak adimalong ana humri lo la sidak rong asar pen kopi koson la so scheme ke deng pen aning kang samse la so puthak elitum ka chini je phan arjusena la so ke teng te pin sita non hidi bangke nil tum lang pon bom lo amasi hala EMCM tum wang lo dak teng pet lo pro te don kep don khep pho phan lang long po an teng thu pet ta aku e don we ke long ke amalan e don wet lipuang te teng te dar bang si ke met hulo alam bang ke tang ten don la teng nang teng pidet lo teng pidet pen la dak rong alang he pusi mo pen altum pen pulo la so ko ana ki joy i la pen ko ana ki sung lo nal tum ga chitong i ge nil tum rong supi lo amasi lang he bang ke nil tum torap piglo no akisung do ko an munit ta inut lo nadak Kuti phoso se tangka pen hawara rat ko anali duawe rat kachini pet jephan adimak longalong nang humri thu tami puta sarkar phan kachuni ripadupo la pen hawara rat phan kilang rop kapamang huasai ke deng asai ke claim kichun che du ulang la si Karbiang long autonomous council ke chari ponbom CM tuliram rohang EM MAC atum ahok pet asai ke claim ang thek nang kapaklang jephan ta hawara rat pen pachini padupo Hamren pen Daniel Inghi Karbiang long life
Assam Assembly kilik nang katibok herajok asong tina tumpen setame methang asong pen kache toy dunjia bang phu bang phia tumaphan MLA election along kache pati dunjia phan non malom amen kache thabdun hangjo hang hai si thekpon longlo Lason si kedam tang thereni phai cap arni bokajan lakha kre troxy bokajan LAC along pen MLA election kache pati dunjia phan all party hills leaders conference la pen Bharatiya Janata Party arat charia song hin penta amen kache thabasai deng pontang lo Kedam tang thereni phai cap arni por phai kresia pormalom non nankeleji MLA election along kachipati ponje phanpura APHLC pen Samson Teron setami jengtoy jeni pen Bokajan SDO civil election officer Vivek Shyam Pangyok ACS arideng pajirpon Bangso hut Samson Teron pen kaninje pon atengke Ladakh Karbi Anglong Autonomous Council kachariatum kechok chedet pena joksi piniarni Karbi Anglong arlu boring oversight kaviatum nang ongore lupusi phirangkia thengnu ninjepo বস্তুটো এইটো গভৰ্ণমেণ্টে ইনষ্টিগেট কৰি আছে ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি এইটো মানে জাতি বিধৰ কিবা মানে ট্ৰাইবেল মাতৰ কাজিয়া লগাবলৈ বস্তুটো মানে প্ৰচাৰ কৰি আছে সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত আমাৰ মটিভ আৰু আমাৰ যিটো APHLCৰ এম এণ্ড অবজেক্টিভটো হ'ল প্ৰথম মানে ইয়াত 6 শিডিউলটো ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব লাগে আজি ইমান আনএমপ্লয়মেণ্ট ইউথ ইমান ইয়াত হৈ আছে সেইটোতো আমাৰ কাউন্সিল KACCয়ে আমাৰ 6 শিডিউল মতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই সেইটো কাৰণে আনএমপ্লয়মেণ্ট বেছি হৈছে সেইটো পৰা মানে অন্য কিবা দাবী হৈছে ইয়াত আপুনি কি ইছ্যুলৈ নিৰ্বাচন খেলিব এবাৰ আমাৰ 6 শিডিউল কনষ্টিটিউশ্যন মতে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন কি আছে আৰ্টিকল 244A প্ৰিফাৰেন্স এইটোতো প্ৰথম স্থানতে হ'ব আৰু নম্বৰ 2 আছে 6 শিডিউল মতে আমাৰ ইয়াত ট্ৰাইবেল যিমান আছে কাৰ্বি আংলঙত ইয়াত প্ৰটেকশ্যনটো পাব লাগে Article 244A ke kititang article lopu Dr. Nomal Mumin kaninje puthaga bangke nilihin pen pinrendo athe alang lilake constitution aphan karkan lopusi Samson Teron pen ninje po Article 244A is a death case pula so pathana li PC pui Article 244A is a death case pu kininje do pusi death case ma death case ko pilo ke chitang agenda po la pusi puta ma ke ne lafan la so statement ki popor ne 100% condemn lo lafan because he is going against the constitution because in the constitution it is very written clearly that article 244A empowers parliament for granting of autonomous state in Assam lage pilon the constitution lo si pudak lo di alangli lason ki bulotang te lage rafan pamang hulu lasi negachuning ria bangke karbi mate kheso tum doan ta kuki do rengma do lapen mantai tum ta do lapen do thulang da garo do khasi do siam do dimasa tum do hala tum bang ludun de nei alam ke ate constitution lo pilo constitution se ke thema hala candidate se ke ter constitution alam ti tumar jurek nei bahelo constitution lo ko pima hala ke tok bangsi hala bangsi tum lang nang ko lapen itum claim nang ji Bokajan pen anantera Karbi Anglong live Nilip MAC constituency ka padu Borjan wo phongrong pierong along kedam tang there poni phai ke thomani apran kedam nang ko Rubin tok bia hema sora tumaphan Karbi Anglong district young brigade seva dala tumpen peri sang han lapen ason ke chohormu ke rabdam kedam tang there poni phai ke thomani we silonijan forest range ai namajo thengpi kang hu palam kialong forest lapen police atumari deng apran kedam nang ko Rubin tok bia hema sora tum ke cho ki jun long lepen penang ana kisung chitong nang koklo Karli tang tok biasang hu kapamote kang apiso lapen asomar bang pliatum akidu kisung alam paper media long mekri buprup kang jinso me meke thek long pensi kedam tang there poni phai cap arni Karbi Anglong district young brigade seva dalatum kirap pajir damni Karbi Anglong district young brigade seva dalamai phu James Rongphar Kongchun bang longsar phangchotum Japon linsi Arya sangho tumpen kirap kapajir damahut Karli tang Rubin tok bia hema soratum aphan forest saikam mati sorkar pen akirap pipon fek nang jipusi kehang patupon Nilitum Karbi Anglong young brigade nili amai phu hin pen piniladak kolamati tok bihem kisung hem long si nilitum do tasi labang so kisung along nilitum Karbi Anglong young brigade nili amai phu hin pen chonori kang tong la alang litum kang hi pen kalistami alang litum han adai we pin pen sitambi alang litum han afran karmude raputhak Karbi Anglong autonomous council kichari pon tim Karbi Anglong akhai CM tulran rong ham stami nili tum mahin pension la alang litum han labang so kisung that I am tum han akai si
mate alang litum han compensation rapo nai bus nili tum hin pen da chunuri pon lo lasi alang litum peder dipin pen ala non hem kang samlong ke do prong tum basita me alang litum han rapjin pen nang ke lo siragi phan simai nili tum chunuri la one thing to pejir kang ke lo sang 1 kilo le pen jang 2 han le pen ong edas pustame choi pe ristame pak pak ni vet kol dame tum wan long pen tum dak ang pilong lo ni tum la sopasin tum la nili tum ta han ta ni tum hanai pidun to lang te pidun do la tum han ta me choro par pik la son Koilamati pen Samsoniti Karbiang Long Life. Khironi Don Bosco High School atheng nolong Kasilam pon waiting shed mate kesangadim contractor Rajantiron Kasilam kesa oyajok tiles anta chitharla. Khironi Don Bosco High School along Luka Charlie Osomara Tumaphan Lapen Apia Po Tumaphan Arnier Vipen Kachiti Binjia Phanpura Kachong Hongadim Mate waiting shed kenang sot puajok school hema theng nolong Karbiang Long Autonomous Council pen Rajastiron Phansi Kikimarpu Pekponlo. Bonta tirona sanghu kachumatha ame thangali aphan kimatha logajok ahem ki kim kasa oi chikloi jon vetlang kipling keden tang atiles kachithar lapen kaching hang do koklo bangso waiting shed puthot cheselam thupa menang ji pusi hadak chirok to bang phubang phiatum kachuning ri padupon so waiting shed kabunai chiklung jonta avelang bonsita hinodak lo ladak bangke kalar ta mime lapen analitum technology halahai ta mane kaching hang thai selo lasi laso waiting shed kabunai kelake Rada phan kachong thuilo la pen councilor tangka panahok lo la soteng pulite ilitum la kabunai contractor phan bangke sodak men excellency la pen la so kapabunai asorkar la banga BJP sarkar la banga sap chokchi la si ilitum la so bangke koi nang la bangke Pamala contractor contractor ke nili pan chiri pame me bonsita la badula contractor pusa la banga chokchi pilo cheklong jonta bilang la pen tiles sa duplicate la ke non cheklong joni ke pen lote ahem si route hupula bangke Kheroni pen Mohanteron Karbiang Long Life. Tangte pinya daba Abirta kila ponsi kang toniglo, dume thakme kardong.